kanjani kuye lapha ke Orlando Pirates aphethe lapha ke Sipho Chaina emuva aphethe lapha ke back four Dion Hoto mbekezeli the TNP suka lapha ke eqenjini lesizwe yena ke lapha ke umbekezeli suka lapha ke eqenjini lesizwe kuye lapha ke bafana bena lapha ke uSipho Mbule mabheka lapha ke eMkajenino Palace isithabathaba baphethe lapha ke David Titus ayikathi ke nang lapha ke uSanele Bansa bathi nje mawufuna umsoco luma iBanise kanti ke lapha ke phambili baphethe ke indoda eyakora qala ngesizini ke eyedlule ngenkathi ke lamaqembu ke ehlangene lihlola izosuswa Orlando Pirates Zobona ayizodlala iTV right homa rayifetha etaqala nje umdlalo phakathi eboxini iyavimba lapha ke muva iSteries of Nix yomaphethe liphelo umsizwe bracket njalo bamphike Mujela wajelwa phakathi eboxini Mujela liphakeme iduku lakhe umsizwe kaNompempe liphakeme iduku lakhe umsizwe kaNompempe kuthiwa ke udlale kabi Mujela alaphansi lapha ke right homa rayifetha chekana lapha ke Mfukenga phela lapha ke Sipho Mbule awubanana dashboard sakhe sempele skimsolo bathapela makhumusha tsotsi ebhakaniya tsotsi emnyama chekana ndele chakapha ke nenkundla asibheka lapha ke Makgopa wenze njani ufuna lapha ke Dion Hoto yahlabi yancela ke manje Orlando Pirates sala phansi Makgopa bele phela babela basendia talent Windo Justified iBanise lampona kere uyavimba lapha ke libonisiema sibheke lapha ke Sipho Mbule banana dashboard santa sempele skimsolo bathembala makhumusha right homa rayifetha lampona kere lamhlule ngosha Sipho Mbule banana dashboard santa sempele skimsolo bathembala makhumusha ayitsotsi ebhakaniya itsotsi emnyama iyajika le nto kulababela basendia wenze njani mosha sobhadala phakathi eboxini eyithemba lamakhumusha eyithi yangena eyithi ngithethelele emthetheleli othi umthethelela ngithetheleli next othi umthetheleli kwamthiyane thina sithetheleli next qala phansi kule lapha ke iBanise icisha kamnandi ibeka lapha ke endlini ayembeza kodwa ke uyalidla ke uSipho Mbule banana dashboard santa sefene skimsolo vathembala makhumusha mosha sobhadala Mike Mamosha sebelebele qala phansi lapha ke uSipho lapha ke uSipho Mbule ke ngewindi Jenino Palace liyadliwa iphula lakhe mosha sobhadala Windo Justified Oyala asay Justified othi namhlanje izora libonene othi uyalicisha wajelwa bhekene neTLP ekhange emuva ngaphambili iyakususa ke manje lokho iTLP uyayiphusha uMujela othi uNompempe akube ifoul akuphethe ke shelela ngako shunekane TLP Mbokazi ikhange emuva ikhe ngaphambili TLP iyakhaya wajelwa sibheka lapha ke lihlono loMujela wenze njani Mujela afuna ukungena ke lapha ke phakathi Mujela nangu uBansa iBanise qhimuza abagqilazi emgqilazi sihlendule Mgqilazi Windo Omeka Mthaga funa lapha ke umthiyane nangu umthiyane ke manje dayisa amadoda ayifaka kamnandi lapha ke phakathi eboxini nalithuba leSteries engapha ke lenkundla iBanise Windo Omeka Mthaga phakathi eboxini ezobuya neBanise futhi Omeka Mthaga offside Omeka Mthaga
Dion Hoto pelepele babela basentia ulethi ke manje funeka lapha ke igoli ayifesa kamnandi ngapha ke kumabasa Dion Hoto we phambili Raicho marayifetsa Mfukenga lahla madoda Mfukenga uyalwela leliya bhola yena ke Mfukenga uyabamba Mfukenga kodwa ke unompempe uthi alibekwe phasi ke leliya bhola kube lawo lapha ke Orlando Pirates kuze kube manje ke usadlale kahle yena ke uStenik nathi Orlando Pirates ke manje iwutshontsha ke umdlalo pheka lapha ke apolisa phakathi eboxini Khalakacho leliya bhola umgqilazi walwela walidlulisa kamnandi apolisa phasi kanokusho nokushakana phasi kakhona uyihlalele ehambe no-apolisa wabona iRea Vaya yadlala iTV Yashemnyam uyaliveza uSihlenduli Rea Vaya indoda Stephens ezobuya seqala phansi ke lapha nga-under 20 apolisa ayifeza kamnandi ufuna ngapha ke Raicho marayifetsa Mfukenga wenze njani ayifeza kamnandi Rea Vaya phakathi eboxini Khalakacho yaleyo mpahla a game changer yena ke uTshepang Muremi yona ke iRea Vaya bayibona iRea Vaya ayibona Mfukenga ethinali idokhethe yabagweba isigwebo sentambo yadlala iTV Yashemnyam Mfukenga Raicho marayifetsa phakathi eboxini yamhlula atsekophatso yasibeka 1 ke phambili apolisa phendula amadoda 10-1 wenze njani phasi kanokusho phakathi eboxini Khalakacho yaleyo mpahla Rea Vaya futhi lapha ke uStenika wadayisa ngalo wagoqa amadoda apolisa phasi kanokusho nokushakana phasi kakhona uyihlalele ehambe no-apolisa yathola uMuremi yadlala iTV Yashemnyam